trời fail thế vẫn fail Grandmaster create GCP này invalidต้องใส่จวนគ្នាចឹងដល់ដូចnữa server zone 1 server zone 2 server zone 3 server zone 4 master server zone 2 worker zone 3 worker zone 4 ចង់chờបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងបាន change យើងបាន change នេះវិញព្រោះយើងគឺពេលរ៉ាន់ទៅយើងមានបញ្ហាខ្ញុំថាមកពីអីដែរចឹងខ្ញុំព្យាយាមនេះគេថា2001នេះឈ្មោះ match ជាមួយនឹងនេះចឹងខ្ញុំព្យាយាមដូរនេះសាកសិនចឹងនេះគឺខ្ញុំធ្វើទៅយកហ្មងអត់ទៅ record ចុះឡើងហើយចាំខ្ញុំកាត់តាមក្រោយវីដេអូកាត់ដែរចឹងគឺទៅយកហ្មង1 2 3 4 អូខេ worker master ini worker zone 3 zone 4 master zone 1 worker destroy master chọn master worker bảy 4
ចឹងchờមុននេះគឺខ្ញុំបានឆេងដោយសារ error ពាក់ព័ន្ធមួយឈ្មោះចឹងខ្ញុំបានថាត្រូវខុសចឹងខ្ញុំបានម្ដងទៀតអូខេអូមិនចាំ error ទៀតហើយឈើcreate GCP instance name oh shit cái chờ trong error tràn đáy nhà lấy làm đóng thiết chẳng lại nên khi nhầm run ở cái này trả phá lắm đầm bay tới generate machine cho master create chẳng master create nhằm chi em đã mua nhưng không phải bỏ đấy cái đã master server 1 server 2 khang khóm work 3 hay work 4 ពីមុនហ្នឹងខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះ master អីមក work ឃើញទេតែឥឡូវខ្ញុំ check ដាក់ time server ទៀតដល់ស្អីពេល run ទៅគឺបញ្ហា error អញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាមកពីអីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំដូរទៅចាំ run ទៀត error ទៀតអត់ដូចយូរទៅមកទៅyes ចឹងខ្ញុំទៅមើល server សិនដើរមើលសិនអូដើរតែមួយទេមិនចឹងរាន2មិនដើរមួយ master server master server 01 2វាក៏ condition ខ្ញុំផ្សេងខុស master server 01អូ01ដែរ
Ok chẳng cái lại này đã piវិញchẳng nhóm từ lục anh mua tranh để sai miên mùi hơi chẳng bạn đóng tiết nhưng ra master một tiết yeah. Ok chờ chẳng ở bài bọn nó cái dương muốn nó nhầm làm pito để xa muốn nó cái dương phở che cho nên cái này trong một cái ban tầm 4 cứ bạn đi condition cứ nhầm bảy đôi cái này trong ban tầm 10 chắc là mấy nhầm làm món tiết nhưng thưa trẻ chắc là lấy bài bọn nhầm ban pi mà sân ấy cho nhầm đi phải đón tiết phải lại ní yeah trong bài bọn nhầm miền phí chẳng là lợi nhung destroy một đòn phối nhưng mà trong từ lợi nhung destroy một đòn nhung miền farm có đẹp bằng destroy chẳng nhung miền destroy nhưng mà trong và cái sân buồn hết destroy tặng hoa dáng khai go chập tới miền bành há chẳng kèn này chẳng nhung destroy bằng nhóm cứ khoan từ chain cái lại chỗ ní cứ state vào nhóm cứ chain là option chẳng cứ nhóm đừng destroy ai master đừng với nhé ok cho nhóm brand chỗ destroy master instead chẳng nhóm miền chạy lý nhóm destroy master ok destroy master playbook destroy master playbook ok chẳng ní cứ create chẳng ở đấy cứ destroy master cho những copy này cho xong mơ tích ok option destroy master cho những chơi này tích chơi file của AV point can create trong đó và một file yeah chẳng lại nó cứ nhóm ao từ via destroy ok chẳng là sam copy destroy master playbook ok destroy chẳng point the can destroy master instance ok chẳng nhung run destroy ní destroy master chẳng muốn nó cứ làm cả mà sân pi hào ấy chẳng là lợi nhưng mà run destroy mà đó mình này thay vì từ lúc mà sân là ngọt dạ just destroy master chẳng nhóm từ lúc mà sân nắng thay vì từ ok chẳng enter gọi này trên create trong bài việc thời create đây tôi lại năng thời delete sai nhóm copy mà tập về copy mà tới dương ở bàn trên lại nè ok này create hai tập pin đã là option trong việc thời đã destroy ta đấy từ destroy GCP instance trang bùng đá xôm chạm tí chứ chả ok là chỉ create tới cái nơi cái tên create cái bắt nhóm destroy thì như vậy nó cái destroy thì
ចឹង run ហើយខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំទៅមើលម៉ាស៊ីនខ្ញុំសិន robot អូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំ refresh អូខេចឹងវាទៅហើយមុនហ្នឹងខ្ញុំកើត2ឥឡូវខ្ញុំ destroy ហើយអស់2ហើយអូខេចឹងមុខងារនៅក្នុងinfra ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង create និង destroy អូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំ run ម្ដងទៀតចឹងខ្ញុំ run គឺយកហ្មងគឺទៅយកហ្មងព្រោះនៅក្នុងកន្លែង Boucher គឺមាន set up infra មួយវាបាន install ហើយមិន destroy infra ហ្នឹងហ្មងចឹងយើងលុបម៉ាស៊ីនក៏ហើយអូខេ destroy infra ក៏ហើយដែរមុនហ្នឹងគឺយើងបាន test ជាមួយនឹង master ទាំងពីរតែយើងបានទៅបង្កើត worker ទេដោយសារខ្ញុំមិនចង់ឲ្យ Google ចាប់បានថាយើងបង្កើតចុះឡើងទៅធ្វើបញ្ហា account អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើទៅពីរទៅអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំrun ហ្មង run ពាក់ព័ន្ធជាមួយ create អញ្ចឹង create ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងមានម៉ាស៊ីន2ខ្ញុំនឹងបង្កើត4ម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងមុនហ្នឹងបញ្ហាត្រង់ថាយើងដាក់ឈ្មោះដូចគ្នាអញ្ចឹងវាមកជាន់គ្នាអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺ create ពាក់ព័ន្ធជាមួយ create ហើយមួយទៀតគឺ create worker អូខេអញ្ចឹងយើងមាន present ហើយឥឡូវខ្ញុំ run បច្ចេកខ្ញុំ run កន្លែងហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅ run 4ម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងព្រោះមុនហ្នឹងយើងបាន test ជាមួយនឹង create master និង destroy master អញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំ run 4ម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងគឺឥឡូវខ្ញុំ run 2សិនគឺ master អញ្ចឹងខ្ញុំមើល checklist ខ្ញុំគឺមានអូខេ just create masterអូខេឥឡូវយើងហើយឥឡូវខ្ញុំទៅមើលថាមកអត់អូខេអញ្ចឹងមកហើយ master គឺ IP 146ហើយជាមួយនឹង155អញ្ចឹងខ្ញុំទៅមើល inventory ខ្ញុំមកអត់55អូខេអញ្ចឹងមុនហ្នឹងវាអាចខ្ញុំបាន check មើលអញ្ចឹងវាអាច replace កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង machine worker អញ្ចឹង machine worker ខ្ញុំ check list មើលឥឡូវយើង run យកហ្មងទៅ check list អូខេអញ្ចឹងយើងមានឥឡូវយើងមើលនេះ check list create destroy create worker អញ្ចឹង create worker យើង point ទៅកាន់ create worker playbook អញ្ចឹង create worker playbook កន្លែងនេះហើយ point ទៅកាន់ task create worker instance ចឹង create ដាក់ worker ទៅអូខេចឹងនេះយើង loop ហើយក្នុងនេះយើង GCP event អូខេឥឡូវខ្ញុំសូមទៅមើល file នេះតិចចាតិចចាអូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំ run just create worker ចឹងឥឡូវខ្ញុំ run ម៉ាស៊ីនឈប់ worker server worker អូខេចឹងឥឡូវខ្ញុំ run ម៉ាស៊ីន worker គឺយើងនឹង run ពីអូខេ create worker GCP instance ពងដើរ
អូខេចឹងយើងបានម៉ាស៊ីន2ទៀតឥឡូវយើងទៅមើលម៉ាស៊ីនឡើងនេះចឹងយើងមានម៉ាស៊ីន server worker server 04ចឹងវាមកអស់ហើយ4ម៉ាស៊ីនអូខេឥឡូវយើងមើល inventory យើងមកដូចគ្នាដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង worker យើងមាន2ម៉ាស៊ីនហើយmaster យើងមាន2ម៉ាស៊ីនហើយ worker មាន2ម៉ាស៊ីនហើយបច្ចុប្បន្នគឺ local យើងចឹងបច្ចុប្បន្នយើងមាន5ម៉ាស៊ីននៅលើ Google Cloud ចឹងយើងមានម៉ាស៊ីន5ហ្នឹងហើយចឹងខ្ញុំត្រូវទៅ static រៀងខ្លួនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយចូលនេះ master server អូខេចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំកំណត់ IP តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយ server មួយអូខេចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបាន install 4ម៉ាស៊ីនហើយអូខេ